Nginibingelela nonke nibukela ividiyo namhlanje. Ividiyo yethu namhlanje senza analytical geometry grade 12 le. I-question lesoyenza lama-questions lawa lama-question awu-4 lawa kuphela. Yeah, then sibheka i-statement wethu sinikezwe i-diagram nale statement ekumele sisifunde. Esithini i-statement sethu sithi in the diagram or in the figure the straight line y equal to 2x 2x minus 4 ilo line lo straight line is y equal to 2x minus 4 ngithi nasi le straight line lesi yabona siyaqhubeka then and the slightly nayi equation esehle basinike yona nayi la ibonakala khona yabo i-side lethu iyo le basinike yona bathe in the figure kushuthi iyona le ya kunje then basibethi intersect A and B. Okay, now A no B, nangu A and B. Okay, bakhuluma nge-straight line is-intersector A and B, or i-side yethu intersector A and B. Now ama-points, ama-coordinates are B, 3 maps 2, then our A, asinawa A. Then basibethi emva lapho, P is the center of the side. U-P, nangu P, uyi-center of the side. Yabo, uyi-center of the side, and APC is the diameter. APC is a diameter, uyabona. Nangu APC yangithi. My diameter wenzakalani ngayo? APC my diameter. APC, yabo. Akushinji since it's geometry. So apply wonke ama-theorem akuyi-Euclidean geometry. Le mangabe i-diameter u-AP, shuthi i-angle esubtendayo kwi-circumference njalo izoba ubani u-90 degrees. Yabo, usubtenda i-peak, usubtenda le lapha. Yabo uthi besiqhamisela bathi yaqala u-P i-center, sangakhumbula lutho. Basitshela seku-diameter, then sesiyakhumbula ukuthi le angle lela sizoba u-90 degrees. Uyabo, i-reason yakhona yini? Angle subtended by a diameter. I-diameter yethu le. Basibethi also R in is the x-intercept of line BC. Line BC now R we intercept like x-intercept. Then basibethi and S is the x-intercept of AB. Nangu S sinama x-intercept nayo uqala nayo esibili yabo kulo line lo nakulo line ongapha bangama x-intercepts. Then sesingakuma question ethu ke sibona ukuthi bathini bathi write down ama coordinates center of the side P. I-side eno P phela ile ingabe inema is P ngoba center yakhona u-P. Okay, bafuna ama coordinates wakhona basinikeza la ngithi equation yakhona yale side le nayi equation ime kanjani ke la kuno x la kuno y kushuthi labo x laba abese level le x was a center y was a center kodwa ngoba kuma bracket angithi wazi maye kuma bracket into sishintsha sign senza njani ke njalo noma kuthiwa y kodwa yakuma bracket nje ushintsha sign shuthi ama coordinates akhona so shintsha lapha ngobani u-positive 6 lapha kubo u-negative 2 yiwo ama coordinates lawo athi 6 maps 2 ama coordinates ka P yabo athi 6 maps 2 sikuthathe la so -2 yeah 6 maps -2 yabo shintsha sign kuphela lana ke angithi yabo ya kukanje because i-formula khona ithi x minus a whole squared plus y minus b whole squared is equal to r squared. I-value a i-value x la kwi-center, i-value b then ushintsha ama-sign ke mase uyikhipha formula kukanje kuyenza futhi sense angithi Cartesian plane le side lengapha y kanjani laba la phansi ba negative then no x banjani positive 6 base bethi 4.2 calculate the coordinates of S. Yabona nangu S asicalculate ama coordinates ka S yini indicate kanje u-S yini senetho selibovu lapha yithi angithi indicate le ngoba kuthiwa uyini x-intercept angithi u-S nakho x-intercept of line AB. Shuthi thina ngoba sifuna ama coordinates S kufanele ukuthi sithola ama x-intercept intercept lo S angithi equation ikhona yini nayi equation yalo la yini ikhona shuthi
to find ilokhu kunjani u-s senza njani. Siyazi ukuthi la along lo line of-x-axis u-y awukakakhuphuki usase ku-0. Once wakhuphuka noma wehla uzoya kanje ukhuphuke, kushuthi la u-y usewu-0. Kushuthi le esikhaleni se-y la since lento ihamba ngama-points la i-point ikhipha ama-point. Ukuze sikhiphe le-point la kumele sifake ivele yodwa siyaziwe either y noma u-x. So substitute abanike esikhaleni se-y u-0 because la akakakhuphuka ngithi u-0 akakayiphansi. Shuthi sokwenza njani kule equation ethi y equal to 2x minus 4. Siyazi ukuthi ipoint lithini ipoint la s lithi u-x wakhona ubani asimazi, u-y wakhona u-0 ayikakakhuphuki. Shuthi la sifaka bani u-0 si-transpose angithi u-4 ngale sale nobani angithi uzobona uzo-transpose then udivide ngo-2 uzothola bani u-2 uyabona. Then soweza ama-coordinates kabani ka-s uzowasho kahle ukuthi x wakho sowumthelelo sewu-2 then y wakho u-0 bomazi ama-coordinates ka-s lawo. Sidlulele phambili bathini masidlulela phambili bathi determine equation of line BC. Equation yaline OBC uline OBC usiyombheka uline OBC nangu line OBC angithi bathi sithole equation yakhe uyini uBC uyi-straight line. Shuthi sithole equation ye-straight line akukho kushintshayo. Kumele sithole i-gradient sithole i-y intercept or i-value ye-c yabona lezo zinto kumele siyithole. Then siyithola kanjani-ke angithi formula yale equation ye-straight line ithi y equal to mx plus c nalena enyeke ethi y minus y1 is equal to m into x minus x1 noma iyiphi oyithandayo uthola i-gradient kuqala. Shuthi into kumele siyithole yiphi i-gradient yabani ka-BC because sifuna uline u-BC. So uyabheka-ke kuno-90 lapho ukhandeke kanjani asibavezelanga ukuthi ukhandeke kanjani. Shuthi le line le nale line labehlangana khona emakhanda u-90 shuthi lama-lines a-perpendicular. Usho ukuthi ama-gradient yawo kanjani-ke i-product yawo equal to -1. Mangithi i-product yawo ngisho ukuthi multiply i-gradient yalo line neyalo izoba equal to -1. Iyo nto engishoyo leyo. Kusho ukuthini kumele sibavezele ukuthi la u-90 because le gradient yala soyithola ngaleyo ndlela. Sibavezele ukuthi yini sithe u-90 lapha ngoba besa-analyze osekunikiwe. Sizosho ukuthi u-angle bani lwana uyineme ukuthi a angle bani BC is equal to bani ABC is equal to 90 degrees. Uthini angle subtended by diameter yabo uyisho kanje. Then bese uyasho ukuthi i-gradient kabani m omncane urepresent i-gradient yabani kabani ka-BC yabo ka-BC multiply by i-gradient kabani nangu BC neyabani neya-AB is equal to -1. Why usho kanje angithi soyasho ukuthi BC is perpendicular to AB yabo. Then usuya-substitute-ke usuthola i-gradient yakho uzothole kabani eka-BC because ufuna uline o-BC. MBC is equal to -1 divided by i-gradient yaba ka-AB because uzoyi-substitute la bese udivide ngayo kusale lo yedwa ingakho sengiletha sekuyi-answer mina. Eka-BC i-gradient iwubani uphi uline BC. Uline BC nawo i-gradient ile angithi uyabona lesikhala lesi isikhala sabani salo m u2 loya sisikhaleni sa m lo u-c loya sisikhaleni sa c. Shuthi lo m ubani kwakhona u2 aboyo -1/2 i-gradient kabani ka-BC. Bengisubstitute nje just i-gradient kabani ka-AB la then ngathi wadivide ngayo uqede. Sesifuna ini i-value ka-c angithi la kule equation yethu uyabona. Noma omunye engenza kuphi engenza kule formula yabo uvele uze kule usubstitute yonke into ungasadingi no-c
Uzokwenza kanjani-ke mase usekuzele uzothi y minus y1 ubani i-point elikulowo line ode ofunayo awufaki noma yiliphi i-point. Shuthi ngoba ufuna kule line lo i-gradient lo khuluma ngayo kulo line uzofaka i-point elikulowo line liphi i-point B kulo line abuya kuleli point lo line abuya kwiside kulungile-ke nayo phela isikhala sabani lesi sa y1 angithi y wakhona kuzobani-ke u2 is equal to ivalue ka-m ubani uyitholile angithi u-1/2. Then mase uthini u-x lo la formula lo x lo n lo y ilaba bala vele ilaba ilo x lo nalo y lo abadinga ukuthi ba-substitute one substitute ko y1 x minus x1 wakhona ubani u3 angithi bese uthini-ke y is equal to la multiply is equal to -1/2 x plus lo multiply by lo 3/2 angithi yabo 3/2 bese utranspose lo 2 ayeqaye ngale uzofika seba u plus 2 angithi then emva la sekuyiyona equation so ya add lapho uthi 3/2 plus 1/2 bese uthola i-answer yakho lapha na not plus 1/2 plus 2 lo lapha eceleni uzothola u7/2 la plus 7/2 iyo-ke equation yeline ewubani eline ewBC le uyabo equation oline ewubani BC le ama-coordinates ka-S la ama-coordinates ka-P sidlulele phambili futhi bathi la determine okay i-equation ka-BC le siyaziyo le base bethi manje determine in okay si-represent eka-BC ukuthi y is equal to -1/2x plus 7/2 uyayibona si-represent lapha kwe-graph BC bathi lana si-determine i-equation of the side with center R yabo sebekhuluma ngenye i-center ngoba sesibuza i-equation ngeke sibuze nge-equation yesayhle yodwa sekuya enye isayhle sebethi no center ewubani ewu-R so bheka u-R ukuthi ngabe ukhona yini lapho R nangu yawu-R nangu R uyi-x intercept okay shuthi isende khona isayhle senale sende ewu-R siyakuzwa lokho okay with center R and passing through B and C lawa ama-point lawo isayhle ewandlulayo ukuze i-complete-eke suyobheka ukuthi kwenzakala kanjani lokho usuya kuphi uyobheka u-point B no-point C ukuthi le sayhle ekhandekayo ingabandlula kanjani B and C u-B yabo u-B and C ngeke vele kube accurate kodwa nje izondlula la ku-B isayhle yethu angithi yabo indlule futhi nakubani naku-C njalo ihambe kasazi-ke izophelela kanjani noma seyinje kodwa-ke isayhle yethu le izondlula from la ku-B ibuye idlule ku-C uyabona then bafuna i-equation yale sayhle-ke le into oyibonayo wena uthini ukuthi ngoba indlula la i-point lila elinye lila usho ukuthini ngalo line lo ubani uBC seyini sephenduke yini i-diameter angithi uyakubona lokho sephenduka i-diameter ngoba i-radius uqala nesibili elinye i-point leli noma ngalingani ngeke kube ku-scale vele angithi into edwetshiwe lena ukuze uthole i-equation yakhona uthola kanjani-ke ukuze uthole i-equation njengoba ujwayelekile nje ama-point ka-R ungayithola kanjani because ithini i-formula yakhona kuqala mhlawumbe ngingaqala lapho ithini i-formula ukuthola i-equation x minus a isho kanje izinto esizidingayo yiziphi kule equation u-a u-b u-r yabona shuthi-ke somthola kanjani ubani u-a no-b ngoba kuthiwa u-r uyisenda futhi uma singathola ama-coordinates e-r then sesingakwazi ukuthola uvelo ka-a and b makunjalo uzokwenza njani uzobona ukuthi u-r bathe uyini uyi-x intercept ukuthi indicate kanje
uyi-x-intercept telling line nawo lo line esiqeda kubuzwa ngawo futhi uyi-x-intercept mase ngathola x-intercept lapha x-intercept uthola kanjani wenza y abe u0 then isikhalanisa y lapha so ufaka u0 kule equation le so uthi 0 is equal to -1/2 x plus 7/2 yabo bese uyatranspose ngoba ufuna u-x wena lapha na ku-r ngithi u-x oku-r then thathe lo umbuyisele ngale siyabona sizoba positive is equal to 7/2 uzosala yedwa la bese uthi x is equal to wenze njani-ke multiply ngo-2 ndawo zombili yabona noma udivide ngo-1/2 yabo zimbili indlela divide by 1/2 uzothola bani u7 uyabona uzothola u7 la u7 u-x wakuphi waku-r ama coordinates ka-r asethini aka-r asethini asethi u-x u7 u-y ubani u0 yabo okay sindlule la siye ku-p sesithole lo ivalue ka-a lo ivalue ka-b kodwa mase sifaka la senza okay mase sifaka lapha nakuphi nankinga vele kufanele ukuthi sishintshe ama-sign kodwa noma ungasayishintshanga uthathe uyifake la le uyifake la yabo sibuyeke sizothola ivalue kabani manje ka-r edingekayo i-r kumele i-radius kodwa u-r squared lo shuthi noma singathola nje u-r ayikho into engaba inkinga ake siye khona-ke siye khona kuphi ivalue ka-r shuthi ngoba lo usuka thiwa ngithi sehlezi indlula la ithi kubuye indlule la shuthi la i-circumference uline lo usuka kuphi u-r uyisenda shuthi usuka esenda uye-circumference shuthi ungathola i-length ka-r b kufanele ukuthi uthole ini i-radius uyibone leyo nto ngoba ngikwazi uthole kabani eka-rc yabo kunzima ungathola le ka-rb uyena oyi-radius usuka esenda uye-circumference uyabona shuthi-ke distance formula ama-coordinates a-r akhona ngithi nawa la ama-coordinates ka-b akhona distance formula bese uthini-ke bese ku-distance formula uzothini uzothi u-r yabona is equal to distance formula ithini okay vele distance formula ikhona ngamuva ngithi ithini is equal to x2 minus x1 yabona ama-coordinates a-r athini bathi 7 maps 0 yabona so uzothatha-ke so uzothi le point le lithathe njengokuthi unumber 2 wakho lo unumber 1 wakho lo uyabona unumber 1 number 2 shuthi la izothini okay ngiqale kanje siye step by step ngeze ukudide plus y2 minus y1 all squared size la unumber 1 wethu ubani siubani u3 maps 2 leli point lo3 maps 2 sithatha nje uthi number 1 yabo number 2 wethu ubani 7 maps 0 then sisubstitute kahle-ke la sesizothini sithola i-length yakhona leyana i-length kabani ka-rb okay rb just usisenze behli bayibone then u-x2 wa number 2 nangu number 2 number 1 number 2 yiyo zonke lezi ngisho nalo x1 u-number 2 u0 u-number 2 sisadila ngo-x2 u-x uthola number 2 7 minus u-x uthola number 1 u3 all positive all squared plus u-y uthola number 2 u0 minus u-y uthola number 1 u2 then usuzobhantsha lapha necalculator yakho 7 minus plus uzothola i-length yakho ewubani ewu2 root 5 i-length angithi le shuthi uzosho ukuthi unit ngakwazi ukusula ama-meter ey'hlalele ngoba kushiwo ukuthi le scale omeasure ngaso la suka kuma-meters ngisho ukuthi unit just to represent ukuthi distance then so uyabuya-ke le value le is equal to r kuyafana so uyosubstitute kuphi formula yakho-ke mase substitute formula yakho-ke so wenza njani
uyabuya sokuthi ukuze senze izinto eziqhamu la esikhalansisa esizo substitute bani i-value ama coordinates ka R ngithi yiwo lawa esitila nawo ilawa 7 maps 0 usenda u-R should x minus then u-a wethu bani level wa x minus 7 all squared plus y wakhona minus u-b wethu bani i-value ka y u-0 all squared is equal to u-radius sina sibone bani u-rb uyi-radius kodwa sifuna i-radius squared lapha shothi sizofaka i-radius wethu kanje uyifake bese ufaka u-squared lapha ngaphandle kusala i-radius lephakathi yabona then suya representa ke noma usungayishiya kanje ngokuthanda kodwa ke ungayisimplifya kanje plus la vele ubani akho lutho khona y kuphela then suyayenza lapha ukuthi u2√5 ubani ke yena squared yabo uzosquarisha le number leni uzothola u20 equation exactly yethu eyintsha le siqhubeke ke siqhubele kweanswer elo ku-question elandelayo ithi show ukuthi u-AC show ukuthi ngabe ngempela u-AC uparallel to u-SR olayini lapho esikhuluma ngawo ulayini o-AC uparallel to SR basho ukuthini basho ukuthi singaba no-AC yabo sibe no-SR yabona bathi show ukuthi la malayini aparallel ukuze ushoweke wena ushowa ngezinto angithi is either uthola 3 yela izinto yabona uzo 3 izinto kumele ngabe uyayithola kodwa nizonika ithuba lokuthi ithola eyodwa kuphela then wathola leyo nto yenzeka ke then so obvious ukuthi ama-line aparallel yiziphi lezo zinto alternating angles makuno line okanje yabo noma ungasandlulanga noma ugcine la wagcina la akunankinga kodwa man angle alternator imaphi ubheka la yabona le angle le okay singakayi okay alternator yipi ile ngapha ngaphakathi kule linye side nale enye engaphakathi yes bese ekwelinye iside yabo ngapha nangapha kodwa sibheka ngaphakathi kanjani lawa alternator sibuye khona amanye futhi sithi futhi ayalingana imaphi okay amanye correspondayo imaphi engaphandle nengaphakathi sekuyipi yile ngaphakathi enye ngaphandle kulo line yabo engaphandle le corresponda nale noma ungathini futhi le izolingana nayipi nalela yabona engaphakathi nengaphandle okay siqhubekeke le plus le is equal to 180 ama co-integral so bheka into eyodwa lezi ya u-AC siyombheka ukuthi ume kanjani SR ume kanjani uyobheka u-AC yangithi AC okay okunye ungakubheka la ngoba sidila ngeanalytical jwayele ukuthi uprove lezi zinto kanje kube ukuthi uprove ngani okay asiqhubekeni kodwa singaprove ngani ngokuthi emaye parallel ama lines i-gradient yala isuke ifana neyala shuthi lo ukuba step kwakhe kuyafana nokuba step kunalo because i-gradient isho lokho lo ngoba step horizontal ngalendlela nalo step ngokufanayo ukuthi ungaphansi ongaphezulu akusho lutho lokho kodwa nje ba straight ngokufanayo noma sibenyukela lapha zobanyukela ngokufanayo ukuthi omunye uzobesele umunye le ilento eshiyo lokho shuthi singaprove ama gradient akhona elingani yalo line lo nalo line then therefore ama gradient maselingana shuthi ama line aparallel yabona because my parallel suke steep neslope esifanayo islope yini i-gradient so bheka u-AC no SR u-AC u-AC AC nangu AC because question okugcina le as indicate ukuthi u-AC nangu okay AC and SR yabona and SR nangu SR lapha so prove ukuthi la malayini aparallel yabona iphi ke into ongayenza
ukuze kube parallel lama lines. Singa-check-a ama gradient akhona. Then eka SR vele ngoba kuma x-axis u0. Then eyala i-gradient ubani? Awuyazi, yona ungayazi. Nobani? Okay, into ongayenza. Kodwa into oyaziyo ukuthini? Gradient ka SR u0, uyabona? Shuthi sizosho ukuthi SR is equal to 0, uyabona? Then mase ukhani ucalculate yiphi gradient ikhe. So you calculate kabani? Eka always yabo uyibamba kanjani ukuthi le ma x is 0. Bheka phela udoba ubani? Ithathe nje ukuthi uzodoba bani? uz. Bheka labo z mamele ini ama x axis lapha. X axis. Then mawubona ama x axis i-gradient ubani? Uzokhumbula uz shape ukuthi u0. Noma ungayiprove uma uthanda. Because athini ama point la 0 ngebe 0. Noma singasashongo kanjalo kodwa nje kwenzeka kanje u-y usuka u0 should la maku4 la u5 uzothini y2 o0 minus 0 ola ku-s divided by bani u-x2 minus x1 x2 uzoba mhlawumbe uzoba u9 minus 3. Uyabona ukuthi u0 since i-numerator yawu0 nje then sekuba u0 yonke into. Shuthi wena ungacalculate i-gradient kabani? I-gradient ka AC nje manje mayifana no0 nayo then obvious seku0, uyabona? Yabo noma mawuthanda ke mabomba usubona bazokubona ukuthi ukuthatha blokho uzocalculate ukuthi MSR is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 upoint bani s and r. So bheka u-s wakho siwubani? u2 map 0. Then u-r wakho ubani? u7 map 0, yabo? Shuthi u-y2 wakho uzobani? u0 minus y1 u0 futhi noma s. Then suthatha umunye ukuthi x2 wakho ngenzeka ukuthi noma uba umthandayo 7 minus bani? minus 2. Lento ilingana no0. Then mase khanike uyavezela ukuthi ithole kanje ukuthi ku0 ungaqhamuki sowusho nje so0. So uthola i-gradient kabani? Ka SR, yabo? Sesiya ku SR, yabo? SR or not SR, AC. Mele uthole i-gradient yala uzothola kanjani? Mele ube ne-point elila nayo uyibone leyo nto. Because le equation seyinawo la yini futhi uprovile bakutshelile ukuthi lo says kunesente ehamba la indlule la. Shuthi nalo uyini uyi-radius uyibone leyo nto. Shuthi yini lo bashilo ukuthi uyi-center. Shuthi konke sekuyi-diameter. I-midpoint ingasebenza. Shuthi lo ukusuka la uze la kelengani ukusuka la uze la ilapho sengena khona i-midpoint, yabona? Shuthi uzothi-nike ukuze uthole ubani ama-point ka C. Sithi-nike sithi u-x kabani? Ka-r. X ka-r is equal to x ka-b. Okay, ngiqale la ngcono uzoyi-understand. X ka-r is equal to x ka-b plus x ka-c divided by 2. Isho nje angithi isho nje mase ithi u-y ka-r ulingana nobani? Isho nje i-midpoint. Isho nje i-midpoint yethu cause i-formula yakhona ithini? Ithi y2 x2 plus bani. Okay, siqhubeke. Ithi y ka-b plus y ka-c over 2. I-midpoint formula le formula sheet yakho. Ithi lo x lo plus lo x divide by 2 uzokunikeza u-x olapha le ndawo, yabo? Divide by 2 ama-point awu-2. Kulungeke. Sizothola u-x kabani? Ka-r no-y kabani? Ka-r. Substitute x ka-r ubani? U7 nalo i-point elu-r. 7 is equal to x ka-b u3
angithi plus x ka-c over 2 uyabo. Sibuye la ngu-x ka-c shuthi kumele simenze subtractive formula. Sibuye la y ka-r ubani u-0 now is equal to y ka-b u-2 plus y ka-c over 2 uyabo. Suyasolva-ke laphana, usuyasolva sothini sobuyisa leya nto 7 is equal to 3 plus x ka-c over 2 then naye enye ethini 2 plus y ka-c over 2 is equal to 0. Yes, kukanje bese ngenzela ukuthi substitute eduze la, then i-midpoint yethu ihamba kanjani-ke lento leyo kusuke kuwo x, i-midpoint isuke nalo ithi lo maps lo, uyayibona ngesilonto lo kusuke ifike ithi maps bese ifaka lo bese ivala ama-brackets ithi. Mawuyihlukanisa-ke lento-ke uzokwazi ukuthola ukuthi lo uthola x we-midpoint lo u-y we-midpoint, ingako ngiyihlukanisa kanje. Kulungileka sesithole u-x ka-c la. Wenza njani? Cross multiplier phela, angithi kune-equal sign 7 multiply by 2. Okay, sithi lokhu kuyinamba konke multiply by u-1, so senze lento over 1 futhi kuzobani 3 plus x ka-c is equal to 7 times 2 u-14. X ka-c ubani 11 11 la 11 transpose lo uzoba minus bayingale. Y ka-c ubani multiply ngo-2 la noma cross multiply. Okay, unga cross multiply ke la uzomosha, multiply ngo-2 ngapha nangapha. Y ka-c ubani 2 multiply by 0 cross multiply ngo-2 la nalawo multiply ngo-2 multiply by 2 multiply by 1 over 2 lo kuzo divide nalo 2 plus y ka-c is equal to 0 la, shuthi y ka-c is equal to 2. Ngiqapheleke la u-cross multiply shuthi ama-coordinates asi lawa athini, athi 11 maps 2, uyayibona? Sorry, u-minus la ngisibheke positive la seku-minus 2. Then sesiqedile emva la. Siqeda kanjani-ke singakasho ukuthi i-gradient yakhona iwubani ngoba le sesinjani sesiyitholile ukuthi SR ubani u-0. Sekumele sithole ekabani i-gradient kabani ka-SR sitholile ukuthi u-0 ka-AC is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Then ama-point akhona athini-ke i-coordinates elasilithi elapheli thini lisi 6 maps 2 angithi ngesithi 1 wethu lo u2 wethu. Wenza nje y2 wakho uzolingana ubani ngoba number 2 soba ubani u2, sorry negative 2 nala negative 2 yabo, negative 2 yimo seshiya ama sign sekubani negative 2 minus ubani y ka1 nakho u-minus 2 nala over bani u-x ka2 u-11 ka-point 2 u-11 minus u-x ka-point 1 u-6. Uzobona la kuphuma bani, uphuma u-0 over bani over 5 okulingana nobani no-0. Sothini says therefore AC yabo ukuthi le gradient le ifana neyale shuthi 10 mayifana ama-gradient ama-lines ayifana shuthi anjani a-steep ngokufana i-gradient esuke ifana. Kusho ukuthini? Shuthi lama-lines a-parallel because ama-line a-parallel anaba nama-gradient anjani afanayo. So it's therefore AC parallel to SR, AC parallel to SR. I-reason yakhona ithini? So yasho ukuthi i-gradient kabani ka-AC is equal to i-gradient kabani ka-SR yabo, ka-SR. Then imva la soqedile-ke bekuyilokhu.